Kumshi benta ke jingrakhi ya ke jingdap arpusan snem ke kunhon ki samla ke balang hakilai tili ke diocese kata ke Shillong Archdiocese Nongstoin Diocese bat Juwai Diocese. Minta ke singi ke steering committee jong ke Silver Jubilee celebration kelapan ha perdana ya ke inter diocese gospel singing competition ke belalong ha Bianchi Hall jong ke Cathedral Parish lai dumkra. Hakini ke singi lai don lang the Vicar General jong ke Shillong Archdiocese Reverend Father Richard Man Bahamajau. Nangta uba Joel Marbanyang beri chairman ke steering committee buat kiwe-kiwe ki reunion. Ya kan ijinga kop las dang de ke kenten pidang seba do parish priest kalai mkhra ufada Pascal Lingdo. But jing dwais dang the youth director ke Shillong Archdiocese Reverend Father Jimris Sela. Tekadi kasin ke Banengkong, ke Bangilala Ban Pelong, ya kan ke enter diocese singing and choir competition. Tekadi kasin ke Banengkong, habah nadu ba mensua Bangilalong Langkawai, mentang ilalong lala kajong. Tekadi ka it's a kind of a get together kiong. Kadi kum kejing ya kenduk lang ke basisien hak arsan snem menta ini yo amat lang. Ting aku beli ye pi ki kon samla, bat ngapiang subharu ya ki choir. Barok khandai teli ki choir. Ngila bolis khandai teli bat barok khandai teli pelai poilut. Ting idap sisya da kejing kemen hado kata-kata, bat ngapiang subhai pi ki choir. Bat ngi kermen ngi ong ye pi all the best. Mo all the best. Ting ide ban kan mauru ba ha kejingalang kejengi jong steering committee ngilarai ba ka choir ka bajob ka sarwai ha ka mas bakui ha ka bai archbishop in don lang bat ka choir ka balong second ka sarwai ha ka janmiet mo ha ka janmiet ha ka poi no sngi ka program no sngi te ka dei ka ka bakrau mo na ka bantai jong pi te yarwai shitam yarwai da ka jing mensem ai ro yo blei bat ki barok ki sabek ki sabenti lot. Kejinga kop ki don lai benta ke selo kategori, duet kategori buat ke choir lani group kategori. Ha ke selo kategori lawan ningkong di samla Ophelia Matsudor Khanayor, baar la job du John Bahabok Wanshong, buat balai la job di job silin Khadosau. Ha ke duet kategori lawan ningkong di Larihon Marwin, buat Kili H Marwin. Haka kerdan baar layora di samla Haisemeri Lingkhoi buat samla kerda Lingdo. Buat ika kerdan kebalai layok bandra di samla Mewel Lamari buat samla Fortunate Susngi. Haka kuaya kategori ika kerdan Baningkong layok di samla jongkasin Carmel Kuaya jongka Maulai Parish. Ka kerdan baar layora dek Divine Seraps Kuaya nong Thmai Parish. Buat kibawan haka kerdan kebalai kari ke St. Joseph Kuaya Laikor Parish. Haba mimiyat bat nga lo madungkin san upra linti pernay jinkmen bat mi ay dan balaban kang yami mi pendep kular jong mi sa shi simpay jinsok mi ay pa baku bakrau medei utra iba aba bane basbo ngan yai raya me shuta badai haglo utra jongi jingku kutra mite hangi kumbamini joina seni me benjaji bala jongi ngan ong ayu pa tang donut nga ay Kestep kebesuk kebakemennya pi baro kekerteng jonga kalong Ophelia Matsudor Khanayor na ke Maulai Parish hakani kapor ngan ay pi ke jingrwai bat kekerteng jong ke jingrwai kalong suk ha kikti ki jong mi bat ya kani ke jingrwai la thau balapin bit pin biang ya kesur da isamla da lariti Gretel Khanayor.
ti ki jong mi o nga shanya tali ham ni jing long ba ko sim jong ngam la ban yo la da jing em la sak ma o nga it tang ya mi trai cô play nong pin em jong nga breteli ki chinken nga pai shami ngam nam kerdo jan shami ngawan hakmat jong me go trai da ka do not badap ching kman wan ya ro ya me aka jingi me ai hanga wala bon sin ha jing long breu ngadap da jing bakla ngawan ban ngo bandem ya me ko try baya jing it hanga me teker hai jisu me long nang aplang brod papa habanga sakma mewat yanga ngatlot ngaswai mi ai jing klan yanga da jing i miri yanga unong unong sam benta unong ai jing em ya ki jing thao ba ro mi long ba krao mi long ba krao ya mei maria ya jing snowba bangin hap tingkai tu pen shloria nga bangan longkum mi banya ro ya mi ya jing krau jong mi trai nga long jong mi shi chuno long ye klemami tukta ya kadonu chonga bajing it yamin kandap kan pura namar kecingnya ya kiru hendai lap diang da uplay da kecingnya ngio i berthela thau ling baktin uplay da jingnya ba jing tin buru
ni ulayo bateng ya kaho kabawan da kajingen tinamar kata kajinget kalong kajing ngauskan Kiba kramba, kibam laban champagne, ulaget diu shadrong, ya kiba hapo, na ya kerteng ba, unong suspa, ya kikam jongu, hakiben riungin rong, ula kodi yang iban, jan ban wan no shang, na kamen sim da basur, ban ben yang yang ku bon ba jongu ya jinga e ka jongu kijot ko pi para banlek pen na kijot ko pi para banlek pen na kijot ko pi para banlek pen na kijot ko pi para kijot ko pi para banlek pen na kijot ko pi para banlek pen na kijot ko pi para banlek pen na kijot ko pi para ngala thung ya phi kum ki sakhi tu yen joy ha ki cha chu phi Suru play ka bakre hau ki joy batoyeng hagik cha chong pi nala thung ya pi kum shakri chonga ban haki wei pat pi dei ban sak bat tin lenti kum churu ha jing ya lenti kum ki khun samla bun tang jing ya le ke ta ya tang jing ba hen reng en yang ya le ban chop ya ki jing sni Shania skemha utra
Pakistan yang jod ngin tur ngin om ken ran ban yang yale Persia ki boru soitan ngin long jing shai utra Shapertei band peting shai ngin snop kasur jong u kabakren hangi tu yang jod ngala tung yapi kum kisaki tu yang jod ngala tung yapi kum kisaki Sub ki pong in pen snow you play Hari bajat pen real but hapo kabalang Bat kasur nga layo sngaw Kasur kabakanyana Saulus, alay pile penyanga. Saulus, alay pile penyanga. Miu ei ku kenrat ngala keli. Uji su ulah jubah. Ujisu ya uga pibanden galong Ujisu ya uga pibanden Henrike joy patuyen Hagik jatong pi nalapawan pi Antung yapi kung usyak rijongga Hading ke jingsam ni ke kusnam lagur khu penwai du kongsan u Reverend Father Richard Man Bang Majau Wika General ke Shillong Archdiocese. Menta ke sengi ngi sngo kumbaya ngi dang don biang haku tu ko por bengi dan tang ko Wika Diocese kri kasi janti ajungi menta ke sengi. So kumen adu ko tata ban EP ban ngi datap de jing so kumen ban I ya ki jing rwai ki bas ko tuna ngi nai kran hangni bat jong sister I ba Joel ngi nang ong tip ani ngi nyarai kumnu nomor borok kan lightly ki jing rwai ki bas ko tuna karyam kabeng nanti kijing ruai berkat kita kibas ko tu nak sya menta ke sengi ngaso bodong tangani ke wei pi tapi mi nang ni on ong ngi klam job ong ngi la job barok khnai tliki ki kan hon ong menta ke sengi ngi la job kijing ruai jungi ke kijing ruai ke bas ko tu nak hoi resi kijaj kidan hang ni kinang bisyar kidang ni kihaban ai kita lese ngamtek beningkong baar di consolation prize bakum ter Henry mendai bengi keren arsap iba jual ngangam dei musician telesi yang anum tip ngong ba jual pi dei musician temu pi te wadi ba jual yang mutaya pada dei mangate nganam nang shu ban judgment ai beningkong baar ino namar baboro kijing ruai kijing ruai kiba skotna sudah bagi kijing hujung dei kirman khamtam na ka benta kini kijing mukre na ka benta kini jubili ngi pan kini boro ling bau Chris utrai jungi utrai undon ringkat bapi blei bren bor boro ukpa badukon ban mesim ko ungur khu yepi ngis ngongu ya ubla pli bat ba ailad yangi pan pen urlong ya kane kasngi kaba ka steering kalak mi lanti la slemba daga jing e bat ka jingker khu ublai menta kasngi kala urlong da shisha bat ya baro gitu gi badan keti pan pen kraw ya kane kasngi